Waliodharauliwa mheshimike sasa. Kuna mtu yuko hapa, watu wanasema wewe naye miaka mingapi? Ni pepe miaka mingapi? Pepe. Songa mbele, maana heshima yako inakuja, kwa sababu kuna kitu Mungu anaenda kufanya katika maisha yako, na watashuhudia, watasema kumbe alikuwa na Mungu. Inafanyika. Kuna watu Mungu anaenda kuwapandisha ngazi kwa sababu ya kushuka, kwa sababu ya kuheshimu mamlaka. Kuna watu Mungu anaenda kuwaheshimisha kwa sababu wametambua mamlaka iliyo mbele yao. Mungu anaenda kuwaweka mahali pazuri, na wakati Mungu anaenda kukuweka hapo, usijiinue hapo, unaendelea kunyenyekea kwa hiyo level, na Mungu atakupeleka kwa level nyingine tena, maana Mungu amekusudia kuinua watu kutoka level hii hadi level hii hadi level hii. Nyenyekea tu, kwa sababu Mungu anaenda kufanya kitu katika maisha yako. Hautabaki vile tena. Jesus. Kuna watu Mungu anawafunulia vitu. Kuanzia leo mafunuo yataongezeka kwa sababu ya kunyenyekea chini ya mamlaka. Mafunuo yataongezeka. Kuna vile unaona vitu kutakuwa clear. Kuna vile utaona sasa, utaona clear sasa, kwa sababu umenyenyekea chini haya